over here? Yeah, where? Here. Yeah. And then the Prime Minister will come in. Yes. Panovito Marian, go to beg for Malmala to Yahi Tongatapu. Fa o whakia tō I he ngaru ea, me ho mauretio, wau fit poini mai whaeba. Kai whahoko atu e programa makehe o e pompongini. Hange beko ia ne whaongo atu, me he wharewhataha ngā whaonelua. Ai amana ke kamata ai whataha whakatau a Tonga o Whilawe I pia mo e tau ngā himau anga vai. Ko e tau hiko ia o e tuunga whakahaisini ka koe mauanga mo'ui e kakai e whanua o ku whamalumalu I he tau lewa I ko ia ai ngāwe aki o e vai pia mo e mahoinga taha e tau mo'ui ai maa mo e haisini pe o kui pe koe wash cluster ai a kohono fofoa I e whakaukau me ngahi whatamaki ne hoko I he ngahi taimi ko mari watu mo e wakai ko ia kene Whilawe I tonu mo e ngai whautua whamamalahi tau whiao mai ai e tamu mua ko ia e whia mau ki he maa mo e haisini mo no whapotopoto I e vai ko mauanga mo'ui o e whanua ko e whataha ko niu ka mataia I he pongpongini pea wasi mea heni a e ngahi kupo Whilawe I mo e ngai kupo whekaukau aki whataha pe mo e kau whafufonga me ngai whanua muri ai whafonga preanga o siapani ki Tonga, whafonga preanga o Nuku'alofa ki Tonga, whafonga preanga o Australia, whafonga preanga o Britania ki Tonga. Pea pe foki ai ngahi kupu Whilawe I, ka koe ngā ue koe ni o whetaki ni mai preanga Tonga, mo ATP, pe koe panke ki he langa whalakalaka ai toko ni a Asia, Asian Development Bank. Te utoki lawe atu anai ki he whaiki ki o e ngai whengawe akini. Mo e anga koia e ne whekaukau aki mo tau whanua e pore anga mo e ngai kupu whela lawe I. E tō mua ke whahoko atu e programa hoko e tau ngā ue he pongpongini. Ko e lotu kamata, whahoko ia rohimi kamata. He tatankia e skerioko me he potu ngā ue ngā ue ki he ako mo e ako ngā ue. Lotu kamata ko langilua ki walu, whātha langilua ki walu, me palo ki a Nuku'alofa. Lea taritari, e whahoko ia, toke tā honorable, toke tā saia piukala, ka koe Minister ui. Koe rea te whito e aho e mea ai pare mia Tonga, hokawa medico. Pe foki ai whatau kei ki he tuunga ki ai e sino ngā ue kone ku tāku koe wash cluster e tatakia e siare kau ola koe CEO e mo'ui koe poupou koe ia mei he hoa ngā ue une toko nia whanga tonu e whanua I he ngā weni mei he ADB, Asian Development Bank ka koe taki ngā ue Whilawe I moi poloseki pe koe whengawe anki koe ni ki he wash ko Bronwyn Powell ko e lea poupou mo e toko ni ko ia ki he ngahi wāwhenga aki me he ambastoa o breanga siapani His Excellency Munenaka Kensaku ko e himi tuku whahoko ia sela whao me potunga ui pia ko e lotu tuku whātha langilua ki walu me parokia ko ia o e Sias Katolika o Tonga me Nuku'alofa. Ka koe whahoko koe e tau ngā ue, mō mea I pe utau kau whataha I he tau pēsi koe ia I he Facebook, Broadcom FM Broadcasting, lawa ke mō mea hanga tonu mai ke programa, pe he whoki ki he tau retio wau whitu poini nima FM I he whatongia koe ia o e pongpongini. Wo osi hen pe kau whafofonga me he waa whenga aki, hange koe kau lawe ane nai,
me he ngahi whatamaki ko hoko ki e whanua mo e toanga kina whanga tonu e whautua whamamanahi COVID mo e ngahi whautua koni mui mai ko e ki te whito ki ai ko e haisini mo e tuunga maa pero hingano whotu ko ia e wash cluster pe mohono toanga kina ko ia ai me vai ku ngao aki e whanua pero ngahi kupu whelalawe i ni he ngao e whataha koe ni o whiunga mo e ngahi sino ngā ue e whango fulu maa ua ai utaki mu ai poto ngā ue mo ui poto ngā ue Maytech ko e Nemo Climate Change Met Services poto ngā ue ki he wau akau ngō ue pe mo e wau tātā ko e Women and Gender Equality Department ai poto ngā ue ki he ngahi ngā ue whanau whanua ko e ngahi PMO, local governments, me he ngahi tukui kolo, me ngahi wāhenga, ko e potu ngā ue ngahi ngā ue whanau whanua, potu ngā ue ki he whanua, mo e ngahi kolo a whanatula, wa ai sioloki, ko e potu ngā ue ako, mo ako ngā ue, potu ngā ue taki mamata, mo whanau ewe ewa, ko e potu ngā ue ngahi ngā ue lalahi whanua, potu ngā ue ki he tautai, potu ngā ue ki he paanga, ko e puate vai a Tonga, Waste Authority Limited, ko e waa ke Statistika, ko e Tonga Fire Emergency Services, ko e British High Commission, ko e Society Civile a Tonga, Tonga National Youth Congress, ko e Koloskula i Tonga ni, Caritas, Morti Tonga, Live and Learn, Tonga Community Development Trust, Senita ki he hoek whawhine pe mo e whanau, ko e Tonga Chamber of Commerce, ko e Sea ko ia mo whawhawhonga me he kautakilotu e whanua, Tonga Ladies Association, Tonga Family Health Association, Tonga Health, Nau a Amelaite, Whamoremore, Nau Alamaite, Tonga Association, Asian Development Bank, ko e JICA, Japanese Embassy, Chinese Embassy, New Zealand High Commission, Australian High Commission, Pemo Institute of Environmental Science and Research, Aia kuia Matthew Ashworth Pemo Sarah Nelson. Ka koe ngahi kupu whelala ve i ngahi kupu whetoni akia e whango fulu maua o i he whamalumalu he sino ngā ue koe ni o e wash i ho tau whanua. Aia koe ko ha ngā ue whapatonu pe ki he sino ngā ue taha koe ngā ue koe ni koe ngā ue whetokoni aki ke pātolo aki ai ai tau mua hono o e development goals pe koe ngai tau mua langa whalakalaka o ku malanga i mai mei he poreanga whakatahataha ka koe tau mua ngā ue hono ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all, Sustainable Development Goal 6. Aia koe tau mua ngā ue hono ia mei he pureanga whatahataha a mamani te tau whakapapau i o ku kei whainga maarie mo lawa o lewa i lelei a hauna toanga i koia o e mau mo ui pe koe mo ui anga koe vai pe mo e tau hi koia e tuunga maa mo hai sini ai kakai o e ngahi whanua whamarumalu i he whengau aki wā whengau aki pureanga whatahataha. Ko e hoa ngā ue ne taha kua ne mea mai ki he whataha angani ka whawhonga mei he ofisi koia o e whataha whawhonga pureanga o siaina ki Tonga. Ruan Tiwen ko e tokoni embassy pe ko e tokoni o whawhonga pureanga o siaina ki Tonga. Ka ku o mea mai pehe tau pehe si Facebook o no fo i ko ia e te pere koe ni e whahoko e ngahi tālanga ko e whatongia koe ni e whahoko ia he aho e ua ai a mei he ahoni pe angari e kakato ki a pongi ko e tau mua e whatahani ko no ui a e pore anga mo no hoa ngā we ai panke ki helanga whrawalaka mei e sia pia mo ngai kupu whekau a ki o tokoni ke ngai whawhonga pure anga muri ki Tonga mo e tau ngahi potu ngā we
ngahi putunga o i kai whapure anga mo ngahi kupu whekau aki ko hae tu unga wiai e tau ngā we he taimini whelawe i pia mo sino ngā we wash cluster ko hae halafononga e huu kia ki he kahau pia mo i whalangala ka hau no tokanga i ngā we koe ni i ho tau whonuani hange ko ia koe lawe tau mai ako nako hato e kawe i ngā e malawa o toloi i kai koe ngahi whaitūtu uni ki he ngā we koe ni u tau wheao whaka aha moia koe vai u tau ngā we aki peka i ke ngatai koe ne te whito koe ia ki he mo'ui lelei koe sio ki he ngahi whengataa whamamanlahi ngahi whakautua u tau wheao moia he ngahi aho ni koe ki koe maa moi haisini pe tok hoko atu ai e tau ngā we aki whaka aho ai vai pe koe tau mua ia whahoko ai whataha koe ni koe e tūnga wia i ngā we he taimini pia mo e wakai me he ngahi kupu nau tokonia whakai paanga o nau tokonia whakai langa whakakaukau ai ngahi ngā ue koni whahoko pia mo e tau hala whanonga ki he kahau kau e amanaki tau makotoa peha pongpong lelei he pongpongini ko e pare mia o Tonga Honorable Hokawa Meiriku ko ne mea mai ki he whataha anga ko tui o manaki ke kamata a e tau proklama i he pongpongini me he nia mi ho maureti o wal fit poi ni mai whaema ka ko e proklama me he wharewhataha anga wha o ni rua me loto Nuku'alofa ne whaonga tupe ko e himi kamata ko iskeri oko me he poto ngā we ako mo e ako ngā we abe mo e awhia tua mafi kau mo ki tau tolu pongpongini ka mo e pare mia Tonga whawhalanglangi o ai pongpongini e ambastoa siapani e ke CEO pengai mo ui mo tol ko tau kau fatah pongpongini e mo ke kamata pongpongi aka tau lot lawat pe tau himi malawa te ukore ki tatai pati legi ni fa tau lot himi ni mangiau ma no e tau hiwa kau hiwa tau pe monu e ko monu e tau mau hai ki ofa tari e tau lotu kau e tau mea kotoa wa tau mamai fa haki he otua alwatu te kaki teni kau i hono fua Io bebe fa si Wai ho ahi awe kia si sue. Ko tō maha mamahi, tala ki ho takete. Ko tō taka ngā hena, tari ia, he ne fua ho kawe ngā whakaahi ho mawhasia.
folau tō mai pongpongi koe ni kamata aki. Polo kalama mahu inga koe ni. Tō eme tōhia paula ki kakai Efeso. Kono ono e wahe. Mou lotu ta e tuku. Pea huwhia mo e kakai kehe. Whai mau pe o mo ngahi lotu. Aki ai iwi o e laumarie. A pe moreo. Pea huwhia mau pe e kakai ai otua. E tau lotu. E otua mafi. A koe tamai. Koe pūre ao niu. O ke maalunga koe he mea kotoa pe i e whakatupu. Mamani koe ni. Nofo atu koe whakaongongo. Koe whanau aho awhio. Mau lau tāpu aki. Mō meniti o mau ke mau. Tala noa. Ia whakatau wholofola atu ai ke te koe. E mau ilo. Whakapapau. E mau ngahi tō nou. E taimilahe mau alu mo foki me he awhiona. Ka iho o wha. O kuke kei tōku whainga maari e. O kuke kei whakainasi peki mau tōlu i ngahi tāpu aki e whanonga anga koe ni. Ia ke kei whakatafe mai pēa ngahi mono ke inasi ai aki mau toloni ko e whanau whatupo hau iho ao. Whamore ala si ngahi whakawhia ngai o kui kai ke tuha mo tāu pēa mo whinangalo. Ke tuku pē mua eki ke ako ai e mau mo'ui. Ia oa pēna mau whiu he ui ke te koe. Lolo tonga ia ho ke iofi. I he mau mo'ui. Mau whawhita i atu i he whainga maari e koe ni. Mau kaunga whakataha i he houa koe ni koe whakamooni. Ke mau tō ke ngā wei. A ho o ngāhi palani ne whau mai he kamata. Ke whakaofo ofa ai tō ho mau mamani. Ia koe ia i he pong koe ni mau whakamooni ki ai. Mau whenga ke ngā wei ai mo'oni i mea koia. Ke tuuloa ai whakaofa. Aho mau mamani i ka ko whinangalo ia ke toka ia te ki mau toluni. Tamai alo ofa, moi atu i hoa koe ni aho mau tui. Ka mai tahine kui ni mona whare. I tau mōri riu mai si ngahi tāpu aki. Eik pare mia si komunista. Maapure anga koe ni. Tamai alo ofa. Aginau toluni ko hoko ko si kau se vaniti. Si o fia harerei. Mau ki whanua koe ni ko Tonga. Whaisio nau whakaivia. Whaisio no malu i. Tā ki e kina e ngai hala o to tonu mo tāu. E koe whakatau mua rerei, ki harerei whakalūku fua maha o kakai. Ki mau toloni, hono kātoa pe, aho mau ki whanua koe ni ko Tonga, owa nā ke mamao eiki. Ka ki whakatoka e merino pe mo ofa, e mo ui whe vahe aki, ai whe tokoni aki, ia te ki mau toloni, ke whakahā ai ho langi. E tōku pē tamai, ke hoko atu e mau ngahi ngā wererei kotoa pē. Whai tāpua kina mai e ka winga mahu inga e pongpongi koe ni, ai mau whakatahataha mai i e pongpongi ni. Whakaivia ki nau tōlu, amanaki ki nau whakahoko, ahono tā ki e kina e ngahi polo kalama koe ni. Aki mau tōlu kotoa pē mau kau mai, i pongpongini, mo ki nau tōlu, nau whanonga mai, pe mātā mai, i ngalu ea pe mo ea. Tuku mua eiki, ke hoko,
polo kalamani ko te poupou aki mo langa ai harerei ke tuuloa i o mau ki whanua o whaanga ko Tonga. Mea ko tō pēu tonu ke a, o ke ai hū mo lotu mau whai pong ko ni. Wha upe whakakato ia e a whiona. Hu whanga te mau koreni, i wafa e tamai, pe moe alo, pe moe laumari maani ni. Amen. Paringani kupuaki mai e Minister, ko e CEO pe ni tene whahoko e rea tara. Kata peki he o toa mawhi, une awhi he tau lotolotonga. Ono ka mai whare ha mohe ofu. Whatapu ki he whakawhakalangilangi aho. Ono pol huaka meiliku. Ka mai ho ike whanua. Whatapu ki he ambassador a Siapani. Iai whoke whakatapu heni ki he kau High Commissioners, ngai whanua mōri unau mea heni. Kau mai whawhawhonga e Puranga Siaina, o kui heni. Ia ue whakatapu ka atoa ka teki mōtolu, kau me mipa e Development Partners, kau tak ngā aue, kau stakeholders ka atoa o mō mea heni. Mo e kakai kotoa o mea mai me he hana ngahi apkeke ki he polokalama ko eni. Whikau aki mo e wash, pe ko e tonga i koia o e vai, mo e haisini, maa. Ke a watu ki he community o e tonga kotoa. Pea ke uloa ki whakatahalahi whawhanua whakieni kua whai. Pea utau i heni ke tau whewahewai ake ngahi whakaukau. Ngahi palani, ki hono whau ha society o kulawa he kakai o toka ngai pe e nau ngahi elemenit mahu inga koen ke mo ui. I he taimi tatau ke nau lawa o matu uaki, a he taimi hoko mawhai ngata. Pe ko kore pe ke unga ke lea Whapritania, ko inga ke hoko ate lea taritari koe ni. I'd like to take this opportunity to, on behalf of the Minister of Health, who has sent his apology, to deliver a short welcoming speech to all of you who are here. To your Honourable Prime Minister, Hoka Meiliku, the guests of honor, we are delighted as members of the WASH committee and people who are interested, stakeholders here, to welcome you to this inaugural auspicious occasion. Ambassador of Japan, we welcome you, as well as your fellow High Commissioners from New Zealand, Australia, and United Kingdom. Welcome. And of course, the representatives from the Ambassador's Office, People's Republic of China, welcome. And I must apologize if I miss anyone. We also wish to welcome Matthew Ashworth, team from ESR, New Zealand. And of course, the ADB team, CEOs who are here, fellow cluster leads, and development partners. As an advocate for WASH, we welcome you and we do look forward to learn from you, to hear your views on how we can strengthen, improve WASH capacity within the community. And of course, they're resilient to the challenges of climate change and natural disasters. So without any further ado, I look forward to a very fruitful and convention that we will all learn from, and then we can draw out what we plan to do in the next coming days, weeks, and years. Malo opito. Thank you. Go ahead.
CEO ki he mo'ui. Toda siare akau ola. Whatakau ki he programa. Ia me a mei he Egg Premier Tonga Honorable Hokama Medico. Tamo tua mafi. Tapu ke tu o Tonga ki Poono. Kuina na spau mo fale ha mo. Tapu en ke kautaglotu. Tama ke he ni ki he ambassador Siapani. Ambassador Kensaku Boninaka. Tapu en ke ngahi whafufonga me he ngahi puleanga ke he tau whinga aki. Tapu he ni ki he kawhafufonga ATP. Tapu he ni ki CEO e putunga mo'i kau mai kau CEO. Kai moe kau senior officials o mo lava mai. Tapu he ni mo tolko toa pe. O mo kau whataha mai I whataha maho inga koe ni. Hange pe koe lea kamata koe ni nei whai he CEO e putunga mo'i. O ki ai whaamulahi ki ha ola lerei me whakataha koe ni e tau fufua whakataha e tā noa I koe ni e ngahi ta whakeke mo ngai ta whakamahu inga o wasi. Ke mo tuani pia mo pulangani o mau iai e ngahi mea make mau fie ma wa ke mau mai me whakataha pehe ni. Hange pe mo iloi na o iai e ngahi eria hiva makehe ai puleanga u whai tokanga makehe ki ai. Peko umea koe na whau I pe ko GPA po Government Priorities Area. Ai koe uruaki, kaua resilience, pamoewa ko hinga pe ko tonga kina ngai ta whaak makehe o tonga ni, population ni, o tonga whahasi o makehe ki ai. Ka pā pe toi auri whamea ka hale wolo e taha ka whataha ko mea u whanau no pe na mea whai toanga ki ai mo toania. Ke tau sionge ki ha whaunga e lawai o eliminate where possible katoa e ngahi whare mahalolo ponu hu whangai whatapu ngawa ke wash toilet. Ange pombo I loi na si ai tokoni a Nusila ke ngahi whare mahalolo pe heni. Ko hinga pe koe ke ngata pe sai ke sanitation sai ke mo ui. O pai lawa o mao me heni hapalani ke whakahokoen ko project ko ni he mei te ki. O mau pou lahi ke whakahoko ia ki tonga ni whakalugu fua I he wawe taha. Mea tatau pe ke ta whaki koen ni hono tokanga ai groundwater ke peko hae tūngau ke ai peko hae whaunga e sustainably manage ai groundwater ke tau lele loa. Mahu inga pitoia ke tau sio ke ai. Tau sio kau pe ke ai pe ku kei tau pe ke kei tuku ke ngai kolo ke nau kei whakalele eni. Pe ton ke a partnership pe mo tau pe mo tonga water port mo ala me pe pau pe ke mo sio ke ta whaki o cost ta whaki ko ni o technical capacity mo wala me pe ke whai hano ta no o fu mau inga vai ke tau no fo pe tang inga I tu no I pe na lo ta le pe pau ke wha hano ta no pa go look forward ke sio at ke ma ngai fo tu ai ta ko no fa le hono toanga e ngai kolo ai vai pe ko na whinga o aki mo hangahi sino kehe ke toilere yange ono whahoko vai ki he ko tau kāinga koe ni I he ngai kolo. Hange pe ko ia u whaatanoa ki mua ke tanke vai mahu inga availability o vai ke whaha inu ai ngai kolo mahu inga ke tau ofi hake pese te te au pe ko pese te te au. And even if you have a roadmap ke o achieve ai umea koe ni. Ko tui ko ki deliverables e aonga. Koe koe tau tā noa pe about policy, about the actual implementation o palani ke lava o tau pehe mauai. Haola lelei ke tau ngahi kolo, hola lelei ai ke whonua. Hain kou lau, whare mālolo hu whangai whakatapu, sio about mafuri katoa o wash, hai whaunga la vai, koe ha investment e whi mau ke whai ke ai,
drinking water ke available ke taha kotoa pe, ka mo e tolu pe na ko lau, ke tau sio ke ono governance o water, tau fito ke lau fo o koin o vai na o mai. Ko ki whanau noa pe ai ngahi expectation, mo ngai whakakau, pa mo whakaamu te motoko mai. Tana ke pe ki ai ko hono whakahoko ko ngai ngau ko ni, mahina o pito pe pau ke mo sio pe anga whewhe ho mo whengau e aki. I go coordination here mo mea. Even opai for tu hangai committee. He ko ni mo for gia ko ha pe he taimi whakawawave ko emergency. Pe ke ia no role e hoko atu. Pe kono se tapa fo isino e taha ke ni hanga o atu alanga whakakalaka ko whika aku mo i wash. I he osi ko ni mo he osi a emergency. Ko ngai me e ton ke mo ta no ngai me e mahu inga o tangible ai me a ma mo me ai ko nga ke whakahoko ko tau whatongia ko ni ke kakai. Ko men ke toi hoka tai pe i he lea whapapalangi ko nga pe ko tau kau ngā mea o nau heni mo ki tau tolu i he pongpongini. Government colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am pleased to be here this morning and to officially open Tonga's first National Water, Sanitation and Hygiene Convention. And I'll wait until that person turns off the phone. Ko hai uga ne telefoni ke tamte yan. Pe ko lele me loto me. Malo. I think we all agree water is essential to all life. Clean, reliable, safe water supply and good sanitation is the cornerstone of a healthy, thriving, and prosperous community. In early 2022, the 15th of January to be specific, we have felt the impacts of the triple disasters of Hunga Tonga, Hunga Hapai eruption, the tsunamis, and also the cutting of the communications. And then 2 weeks later, we had the COVID-19 pandemic spreading in the communities. Available drinking water was a problem. Distributing water was one of the key responses to these disasters. Securing safe drinking water, sanitation access, and good hygiene throughout these disasters were the top priority, the immediate response activities by both government and NGOs. Furthermore, COVID-19 infection prevention and control measures require clean water for us to maintain hygiene practices, such as hand washing with soap. Due to this central role water plays in our health and well-being, the water, sanitation, and hygiene, or WASH for short, remains a high priority for this government. Our national vision is a more progressive Tonga supporting high quality of life for all. It is outlined in the Tonga Strategic Development Framework. Water falls within Pillar 5, Natural Resources and Environment, in the Tonga Strategic Development Framework. We have already implemented several initiatives in recent times. The Water Resources Act, passed in 2020, consolidates water resources management and supply as key priorities for the government of Tonga, and formalizes management arrangements and agencies' responsibilities. The WASH cluster has been established, comprising of 5 government agencies and coordinated by NEMO to manage and maintain critical water supply during times of natural disasters. Tonga has made great progress towards universal access to basic water and sanitation. And by 2015, we had reached 100% national access to basic improved water supply and 93% access to basic sanitation. I would expect an updated numbers based on the 2021 census. These are important achievements to celebrate, but we also must recognize the challenges we face. In villages, we have robust and inclusive community development planning process with management by village water committee.
As I mentioned earlier on in my statement in Tongans, this might be a good time to actually revisit this and look at the governance and the technical capacities of these water committees. We also have recently created a groundwater monitoring system which plays a critical role in managing and monitoring climate, groundwater, soil moistures we rely on for urban and rural supplies. We must maintain and support this system to make sure we use water sustainably in the face of a changing climate. Question that need to be answered is where are we with usages? And what's the level of our groundwater? What kind of practice do we need to put in place to make sure that it is sustainable? Our National Special Planning Authority coordinates mapping and data management system and water quality monitoring. Laboratory receives, tests, and analyzes water samples. Linking agencies and sharing data is essential for providing safe supplies and integrated water resources management. We are proud of the steps we have taken to ensure the vulnerable are not left behind. We need to bring young women and people with disability along with us and extend WASH facility to these groups to further reduce discrimination in access to services. Sufficient WASH facilities in school, for example, are essential to ensure girls' school attendance. This convention is a much anticipated meeting of the many agencies and organizations working in Tonga's water, sanitation, and hygiene sectors. In this room, we have those who plan, manage, deliver, operate, and maintain our water supply and sanitation system, as well as sectors such as health, education, tourism, and industry that rely heavily on these services. While we have many agencies involved, we must work together toward a shared vision of safe water and sanitation and good hygiene for every Tongan. We acknowledge the role of the many government agencies, faith-based organizations, NGOs, donors, and civil society groups who support our WASH sector and vulnerable communities. The themes for this WASH Convention include coordination and cooperation across sector agencies, financial investment to maintain and improve services, hygiene and sanitation to protect health, monitoring and strengthening data management for WASH services, and lastly, development a clear water resource management plan and WASH roadmap to guide the sector. Ko whatawangi pe ko WASH roadmap ko ni mo management plan ko ni kawai anga elia na ulag tanoa ko kiai anenai. This National WASH Convention marks a significant opportunity to strengthen this vibrant sector going forward, to be responsive and strong to the challenges ahead. I support the work of the convention and I look forward to tangible results and action emerging from this convention. Thank you, and I wish you all a successful and productive gathering. Malo pito. Ko e pane mia Tonga hoka me ko. Hoka tu ni ki Broadwind Power me he Asian Development Bank. Malolele. Can I drop that? Greetings. Honourable Prime Minister, Their Excellencies, esteemed government colleagues, ladies and gentlemen, it's my pleasure here today to represent the Asian Development Bank's support to Tonga in the water, sanitation, hygiene and urban development sectors. We know that water is life and we cannot live without it. However, providing clean, safe, affordable water to everyone at all times through emergencies and in the longer term is surprisingly complex. Ensuring that people have access to safe and hygienic toilets and hand washing facilities with soap to practice good hygiene behaviours is also complex. And we know that investment in WASH infrastructure, services and personnel is worth it. Good services are essential as a foundation to good health,
providing resilience to pandemics and to climate change impacts. Global estimates are that for every $1 spent on water, sanitation and hygiene, there's an estimated $4 return to the economy. Good wash means fewer sick days, missing school and work, and reduced healthcare costs for societies as well as individuals. The simple act of washing hands with soap can reduce diarrheal disease by as much as 40%. Good wash services are especially important for women and girls who disproportionately bear the brunt of domestic wash responsibilities. The Asian Development Bank Technical Assistance project supporting this convention is the Strengthening Wash Behaviour Change in the Pacific, TA. This project is a response to the COVID-19 pandemic and has interventions across 14 Pacific Island countries. It aims to improve wash practices through behavioural change campaigns in households, communities, schools and other public areas, and also to strengthen the wash sector and service providers and other stakeholders and ensure that investments are sustained. Specifically, we are working in Tonga with the Tonga Water Board on business continuity planning, water safety planning, asset management, but also with the Ministry of Health, Ministry of Education, developing hand washing hygiene campaigns and also supporting sector coordination through activities such as this convention. This project is one of over 20 ADB projects run in partnership with Pacific governments in urban development, water and sanitation. Urban and wash projects make up 9% of ADB's Pacific portfolio, with over $312 million in ADB financing. Amongst these is the $18 million Tonga Integrated Urban Resilience Sector Project. The grant covers 4 key areas: flood risk management, upgrades to piped water distribution networks, wastewater and solid waste management, and also developing a climate and disaster resilient urban development strategy and investment plan. Infrastructure investments are essential to good and effective service provision, both through centralised water supply but also at the household level. Equally important are investments to support the management, maintenance, operations, proper use and sustainability of these investments and infrastructure. It is wonderful here in Tonga to see such high-level interest in water, sanitation and hygiene, because achieving good wash requires not only leadership, political will, but also the technical know-how. ADB is just one of many organisations working to support the Tongan government improve the sustainability of wash services in Tonga. Led by the Ministry of Health, this convention will be another step in developing a shared vision for Tonga's wash sector, helping to facilitate collaboration and agreed actions. We're very pleased to support this convention and I look forward to everyone's contributions and participation over the next 2 days. Malo. Ko e whawhonga ia me he ADB, Asian Development Bank, Bronwyn Powell. Honorable Fuakaumeriku, Prime Minister of Tonga and all Cabinet Ministers, Dr. Shiala Kaola, CEO of the Ministry of Health and all government officials, Reverend Samsoni Tuiaki, the FWC Hashimoe Ahi pastor and all church leaders. Mr. Brownie Powell, ADB WASH team leader, and all members of ADB's WASH project, my colleagues in Diplomatic Corps, members of non-government organizations and the private sector, distinguished guests, ladies and gentlemen. Mahalo e tauma uhe pongi pongi ni. I am personally very pleased to attend this meeting. I understand that the Asian Development Bank, or ADB, is very popular here in Tonga. ADB is much respected and well regarded. I'm very happy to hear
that ADB has a good reputation in Tonga because I worked for ADB much longer than Japan's Ministry of Foreign Affairs. I'm a graduate of Japan's Ministry of Finance. And during my time in the Ministry of Finance, I worked for ADB for 6 years. The first 3 years in the Japanese Executive Director's Office and the remaining 3 years as the Director General of the Budget, Personnel, and Management System Department, or BPMSD in short. Although people in Tonga are oblivious when they hear this acronym, BPMSD, however, all ADB staff know very well, but with some mixed feelings. Today, I understand that I am invited as one of the donors, not an old boy of ADB. Here in Tonga, I'm representing Japan, the people and government of Japan, and we are always eager to assist Tonga in many areas relating to water, sanitation, and hygiene. Although Japan's recent big grant projects in Tonga, which we call General Grant Aid, are concerning mostly infrastructure such as the domestic wharf, windmill, and ongoing nationwide early warning system project, Japan has been contributing to water supply systems, sanitation, and hygiene through various assistance modalities for a long time, since 1990s. Especially with regard to the supply of clean and stable water, we not only have a long history in this field, but we have many achievements through the small funding called Grant Assistance for Grassroots Human Security Project, also known as GGP. Considering the daily conditions of Tonga, small but many water supply systems are necessary so that we could supply clean and stable water to all the people. And in this regard, GGP has been very useful and effective in spite of its small sum, less than 0.1 million US dollars. Koe GGP, oktatao ia moe lea Tonga, si amaanga ikamaka. Neongo kungari, si honorahi kakahono, aonga oku ama atu maafe, kakai oengahi koro. As a donor representative, keen on contributing to the WASH sector, and as an old boy of ADB, I sincerely believe in the significance of the WASH project and also hope for its success. Please have good and constructive discussions. I believe, just like Japan, ADB is always supportive and cooperative to Tonga. Of course, sometimes there will be serious and difficult discussions because our reality is sometimes very difficult and serious. But in the end, I'm confident that ADB is one of the best friends of Tonga. If not, please let me know. I can call the president of ADB anytime, who was my colleagues in the Ministry of Finance in Japan, Maro Opto. His Excellency Munenanga Genzaku Vavon Preanga Siapani Kitonga Himitoku Selafa'u me potunga mo'ui. Koe whalafola himi, e whakaosea kai polkalama maho inga i pongpongini, kono tolunge au hiwa ngofulu mātaha o himi, himi a wesiliana kataki mo mea peilalo. O kuiai haki whonua, o kutui o seni, na i kai ke mau o tua, na i masiwa helelei, haleluya, ko monu iain.
Veswa osi, tamatonga, tu o ngā aue, hokoloa ke whakamonu. Lotu ki he eiki maupe, ke ne pōpō ki he lotu. O malui atu pō. Let us pray. Father, we thank you for every seat that has been filled here today, for each mind and heart that feels the presence of this room. We thank you. Only you truly know what we are setting out to accomplish today. We have an idea, a vision, hints, and daily instructions. We have talents, abilities, and time to work. However, only you can see in perfect detail the end of every beginning. Every project, every season, every life. Nothing is ever in vain, for even mistakes and missteps are used for good. Your righteousness transcends all our efforts and understanding. Forgive us, Lord, for our pride, the pride that puffs us up, and the pride that threatens to unqualify us. Strengthen our confidence in who you have made us to be. Set us free from comparison in order to work together efficiently. Bless this meeting today, all those who are present, as well as the lives of those who will encounter afterward. Ready us to make every moment count. We ask this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bergo e lotu toko ia bermo Father Langiloa ki Valu. Mei he sensi katolika o Tonga, ka koe parokia Nuku'alofa. I he hoko atu koe ni, koe programa wamana ki hoko atu ki ai ko ha whaita i he kau whawhe o e Pompongini, e pare mia o Tonga, waka Ameriku, kau maa a e whauwhonga o e ton whanalaka e sia, me panke whanalaka e sia, Asian Development Bank, ko e kau whauwhonga pureanga ngahi whanua muri, ngai hoa ngā ue koia ki Tonga, pēr mo e kau whawhonga koe e mehe ngahi poto ngā ue, koe ngahi waa ngā ue i kai whapore a ngā, ngai hoa ngā ue kotoa pe o whamalumalu i he wash cluster. Koe whakaukau ne whātu pēr mo whotu tuu,
I he wakai ki he toka teo mai ki he whautua whamaman lahe ko vita hiwa. Mui mai ki ai pe moe ngahi whaingataa ko hoko ki he whanua. Pea koe vai, koe mauanga mo ui. Koe kupu mahu inga ia o e tau ngā o e whakaaho. Pea befo ki ai ne whahanga tonu ki he ngahi whaingataa ko ia o tau whekuki mo ia. Koe ki mahu inga ai maa, pea moe haisini. Tau ia e amanaki ne au takerea tu e whamawhola ko ia ahoni. Koe whataha koe ni o ka hiri e ni ai ki mālo. Pea hoko atu e ngahi whewahe ak whakaukau i he ngahi tala noa ko ia e whahoko. Pea e tue hoko atu pea apongpongi. Pea mono whakakato ko ia ai ngahi tala noa ko ni. Koe hae tu unga wia e ngā wehe taimini. Pea moe ne hala whanonga ki he kahau. Pea pehe foki. Pea moe hala whanonga ki he kahau o hange ko ia koe me ai e pare mia wia i whaamu me he pore anga. Kai ke la ma whai tūtū ni toka taha. He koe ngā ue koe ni koe ngā ue whakataha i he wahaa o i pore anga. Koe sino ngā ue tokoni me he pankena whalalaka e sia. Pea befo ki pea moe ngai hoa ngā ue whapore anga me he ngahi whanua muri. Aia koe tau mu aia pe koe mahu inga i hano whaho koe tala noa koe ni. Wai ngahi me aia ke whalele i he taimini. Wai ngahi visoneia ki he kahau. Pea wia e amanaki e ona lelei. E mohu aonga ai whakataha koe ni ki hono teke ai ngahi whaamu koe ia ki hoko. O kuto e whamarumaru foki e ngā weni. O mui tonu ki he tau mua whika ono koe ia ki ngahi parani langa whalakalaka ai pore anga whatahataha. Aia koe tau mua whika ono o ngā ue whahanga tonu ki ai ngā ue koe ni. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. Ke whapapau i o ku whainga mārie pea ke hoko ne le atu a hono lewa i mono toanga i o e mauanga vai o e mauanga mo ui koe vai pe be foki ki he tuunga hono ngau aki ki he maa moe haisini ki whatonga vai pe e tau pōrama ki he kaweinga ka koe ngā ue o hange koe ia koe lotu ne whahau koe tātai ki pātere tau kore tataki o tua he koe ngā ue koe ni koe ngahi sino kehe ni whapure anga ka whafofonga me ngahi pure anga muri pea koe tau mua mo e whaamu ke nau nofo kotoa peo ngā ue i ngahi kaweinga koe ni ku teke e he whakataha koe ni amanaki ke whahoko ka wea he tala monu me pokalama ke ona lelei ngahi whemea aki mo e ngahi tala noa koe ni e whahoko i he whakataha anga koe ni me i he wharewhata anga whaonerua pe roto Nuku'alofa. Koe kakato ia e pokalama kau ngā ue pongpongini whatawehi whatarewtu i fua tupaurea aripate ki sina ko au kanu ataa te tau toi mui i pe pokalama koe ni a muiangi hene kakato kako ni lava ia e whatongia whamafola i e pongpongini mo mea